Abatuura abandi bagira ngo gavumenti eresire porogaramu nyingi nka parish development model hamwe n'ezindi okwiha abantu omu bworo ngo konka eky'obusaasi nibabiyaho sente eziri hagati y'emitwaro 2 hamwe n'emitwaro 5 babona kutunga sente ezi. Ebintu bya gavumenti kubirukwiza omuri takabireba bakora abantu bawurijo buzimanikiriza n'amaziga nibabiba bababiha bashashura emitwaro 3 mune za registration zo kwiza forms kutunga sente za parish development model necyo busasi. Hajat Hadija na myaro omuhabuzi wa Purezidenti ajumirire ebikorwa ebi ngo kandi ngo nubaza kukora okucondoza okurukumara ahanshongeze. Omwayiseteka lya parish model buze inagiteka ko nemukiri n'obutabalika obwatekebwawo obufuluma pa pota ezo sente zayisibwa mu mateeka cabinet neteka ko omukono kati lwaki ngamba nti extorting abantu obajjamu wakati w'emitwalo 3.5 butuufu kikola kya bubi kya bunyazi kosenga n'omuli w'enguzi. Wejefore Chomukama mukuru w'entebe ya 5 ahabwa Rukungiri district nagira ngo district tubine muntu oba rukuyaho sente nemwe kuza kutunga sente za parish development model. Kina bakubiya sente itwa district ataro nemushuneji nemwe eyibakubiya kwereka kuba kuzisya okumu bina byabo baba nabaza kugura mwene baza kugura fomu zo okumu bina byabo aze sako nubwo bakweshashuza mu ubusente bwa sako gasha kwa Dan basubye.